Ko te tekau mā whā o hepetema, te rā I te tau whitu tekau mā rua I tukana e te petitioner reo Māori ki Paremata, he mahi nui nā tamatoa me te rōpū o te reo Māori. Ko te rā whakanui I te reo Māori I timata I reira. Nā Hannah Jackson te petitioner I tuku ki nā kaito rangapū o Tauwawa, ko tētahi tai atu ki te tahi I Hannah ko te kai whakāko pāpāho nei ko Robert Pouwhare. Kia ora Robert, tēnā koe e whai wā kia mātou o te Ao Mārama I tēnei rangi. Tēnā koe peata, tēnā koe māta ki taki mai nā. Robert, tēnā whakamārama hia mai te aho o te reo I nā tau whitu tekau. E pēhea nā kainoho tēnei whenua ki te reo I te wā I timata I tēnei petitioner? Pātai pai tēnā, I tērā wā, he ao weri I tēnei whenua. Kārea tau I rata mai ki tō tātou ahurea, kārea hoki I rata ki te reo. Hoi anō nāna mahiranga hau Richard Benton I taua wā, ka hari te torotoro haere I te whenua, kuai ngā tāngata e kōrero Māori ana, kuai ngā whānau, kuai ngā hapu, kuai ngā iwi, kei te kōrero hia te reo ihea. Ngā kitenga o tērā ranga hau, I o horere katoa mātou, nā te mea, e whakātu mai ana, e mimiti ana te hunga, e mātatau ana I te reo, ana e iti haere ana, nā te mea kei te mate ko nā kaumātu, nā kua hipa, kua mene ki te pō, kua ngarua te reo I a rātau. Nō reira, I tērā wā, he ao kino. Nō reira, nā te kātunu o te Māori, te kōhanga reo tērā, mātau tamatoa I konei tēnei pito ki tāmaki, ko te rōpū o te reo ki pōneke, ko tā mātau kai hautū ko koro te kapunga dues, nāna mātau whakahau ki te whakatū I te rōpū te rōpū o te reo. I reira ka tipu te whakaaro ki te whaiwhai hari te petihana. Engari tēnei wā, kei te ora mai te reo. Ka reo te ki, kei te ora tonu, kei te tika te ora o te, engari kei te tino kaha, kei te tino pakari I tēnei wā. E tikana kia tohe te Māori mō te reo, he taonga I raupatu hia I a rātou I roto I nā tau. Engari I reira hoki e tahi tauiwi ne ki te tuku I te petitioner nera? Tino, I reira mātou hoa o te whare wānanga, ahua nui tunu rātou he Pākehā, I hara mai ki te tautoko I te rōpū o te reo. Hui ai mātou I te whare tēnehi I Victoria, te whare wānanga, hara mai rātou ki te whakaharatau I o rātou reo, me mātou hoki te whakaharatau I nā waiata ngā mō te atea. Hara mai hoki ngā kaumātua, ngā rangatira katoa, hara mai ai ki nā hui ngā te rōpū o te reo. Engari kei te tikatau, I āwhinatia mai mātou e te hunga Pākehā. Engari, te mutunga I ki rātou, nā te me he kaupapa Māori, me noho taina rātou kia mātou nā Māori. O nā Māori hei whakahaere, hei whakaro I ngā rautaki, whakaora I te reo. Nō reira, ki te tiro tātou ki e nei rā, e kahana te rongo I te reo, te ako I te reo, te kōrero I te reo. Koe nei nā āhua I wawa tatia e koutou mō te reo I nā tau e rima te kau ki muri? Mō hoko I te wā te whitu te kaumārua. Ko tā mātou whai ki te whakahau I te kāwana tana ki te whakauru I te reo ki roto I ngā kura. Kāri I roa ki muri, ka hua mātou e hara ko ngā kura anake. Engari, ko te reo pāpāho, ko te ngā reo irirangi, me uru ka tika ki te reo, ki te ao pāpāho paua ka whakaata. I reirau, I whakahauhi au ki te haere, ki te ako ngā tikanga. A whakahaere nā whakanekineki o te ao whakaata, pau ka whakaata. Kia au, kei te hihiko katoa taku ngā kau, tino hihiko nei, I runga I te harikoa, kei te kōrero tia te reo, kei te waiata hia te reo, kei te pāpāho hia te reo, kua nui I ngā ao, kua uru te reo ki roto, kua kitea mai, he painga, he painga kai roti tō tātou reo mo te ao katoa.
ina kai te uru te reo ki te ki ngā mahi o te ture, kai te whakakohia te reo me ngā tikanga, ki ngā marautanga o te kura ture I kone ki tāmaki, kai te uru ki te ao hoko hoko, kai te kioki e tahi kamupene, ara noa atu te painga ki te whiwhi nā kamupene nei tētahi paku āhuatana Māori mo ngā kamupene. I nā ka haere ana ki tā wāhi. Ka kitea mai e ngā tāngata o rei o herereke anō tēnei. Tērā te mea pai tino pai ki au, kai te kōruruhia. E ngā mokopuna nā kohanga ngā kura, ngā reo irirangi, ngā pauaka whakata, me ngā wānanga, ngā punaranga hau katoa. Ai, kai te kaha ki te anera. Robert Pouwhare, kua pau te wākia tāua I nari nā mihi nui ki a koe o tira koutou I whakawātea I te ara reo Māori hei whai mā tātou katoa. Tēnā koe.